Alo, Da, dobar dan. dobar dan. Jeste vi dali oglas da prodajete Ladu? Da, A hoćete mi reći kakva je to Lada? to je Lada 1500, To je ona klasična, jel? jeste, Aha. koja je u izvanrednom stanju, 4 gune, nove su Pa- akumulator. Da vas pitam da prodajete u dijelove? Molim? U dijelove, jel? Ne, nego hoću da vas samo primaknem, Pa čekaj, da li prodajete u dijelove ili ovako čitavu? nego čitavu. Ovdje u novine piše prodajem očerupanu Ladu. A znaš što magarac je? Da, Mislim da nije tako korektno da se ponašaš, ne znam ni ko si ni što si. ali piše prodajem očerupanu Ladu, pa sam mislio da je u dijelove. Očuvano piše, Očerupanu, tako piše. tako piše. Evo piše 39559, prodajem očerupanu Ladu. Ja stvarno, sad ću poći za pobjedu. Ajde. Tako, bogem. Cufo. Molim? Cufo Abdomirović. Suf Abdomirović. E, Sad nazovi me ti, samo da ovdje jedan za pobjedu, vidi kako se to... Vidi kako to piše tu. ajde sačekaj ću te, da sačekam ili da zavnem? Nazovi. E, važi, aj. A vidi, Ej, dođi gdje živiš? na Zabilovom. To je ono u Masline, jel? Molim? Na Zabijevu u Masline. Ne, nego na Zabilo, brate. I prolazi li jedinice tamo? Prolazi. E, doću sad, ajde. Ajde, brate. Ćao.